mit adu kasang jing ki jangan ni kajing jaman bro sini hadu ni mit kali filia jong government ya security measures baka sim kalau hadu kat ni hadu ba ngi siapa ya news ngi kajing le bro sini men lu kadu dengan measure baka sim security measure baka sim kalau kali ka filia ka bujur ba di mentah wa fon pek kum ni kani ka force bagi use bagi deployment mi kami hap su Iwan nanti ki pendik ki lai bentuk bagi ni residential area belum sa fi kong ini ki bom ni fa yang video mentan baik sikit ki mana men compensate ben ai ki video mentah jahat dia ba akhli ni tang la mentah kalong excessive bom ya hap siru pi di mentah ki one thing ni ke hospital orang ni hajan ki berkat si kena ki klung kena ki bapang resident bapang hat im tak ben peti bom tu jai im tanu ben ba akhli mentah ni song ya kan ni kong orang nak syam simit ni kan lang ta si ngi ba kan ni ki ngim sip mentah ngatain yang pi hak menyelit ban yu tambah kan ni ke bamla long ka force bagi use kalong excessive kami hap su bagi jingjar men bagi wan kami tang alangut bagi use hadu tu kadika fully executed ke plan bidong ki bangai ngak condemn tike sya kan jing le tu ki ba kami hap hiru mentah ka office kadang sadu si dia ki kong bom hani ngam stu kan ke kan tak nu ba dan si dia tak menu perfect ni besar di civilian sudah jadi ni kami hap dengan condemn sya kan jing le atau kena kami kacing temu lipa juga kulit ban kawan kawang baik dari bom di office lah igum tah yang taruh kiwan ni ketika pembuangan film tang ke residential area kiwan dah kasih kesang dia dia timbe dah kasih kesang fi kemudian syuting kacing perkat belum korum dan syuk tidak kan itu pulang ngana condemn kenapa ni sangi hani sih kabar ban kebahlot dan dari Human Rights Commission ya USP ingin hak melihat ni mentah nomor ni mentah UI ban kompensat kata kaji kali nomor hak ban kompensat ni ban ni sidin ngak ketu police department bagi perkat ha sabun si menunu senjam perkat bagi dari residential area kamu harus ni apa sayang pada jam soal ni one camp kan one camp diwan du beng du ni dari mentah deh along pertama kan haying jungi saya dim Dirgasi ibu mi tak keding, ngam peju ibu suang ibu mi tak terima mentah tak keding, ngam tip ki teknologi mentah bakal ham start, aduh bang, ulung apa kamera lah ingking tu. Dia cerita peran itu kacing mesau ni dengan kibas song sak. Karena itu lok ikon kat susung baik lah kiyo kali lah, itu tahu suka ayam kali, pas sedem kelai, tapang sedem kelai, ayo sedem ngam tip cuci nama dia tu ngalong panik apa jam lok ikon ni lah, apa lok di tak nak soal mah. Dia ada ngalong lah, harus mesti pos dia ada ngalong. itu malok Badan Sampai sukan mendit, RBT sebenarnya relay. kadon kita kacing peri jika kita nalang ke isu habakin aban buang cerdas yang berurut saya. Yo. Kadon kita kacing peri jika kita nalang ke isu terakhir bagi nawan kong cerdas yang berurut. Minta yang tang ingin mau pede am pede tak. Tolong bang. Piwan si polis saja dia. Piwan si jika baik bah. Hindi man buang kumar kat seba bodon ni. Dapat kan kami kulung ke bodon ni. Ini ajan wal kulung deng tu kulung bis apa tiak apa komisi tiak. Kuki itu tak kita jual saya yang berurut. Ini juga tekan kayat ke bro. Itu ngapit di saja di bagian kisi bis. Bang tu yang lipet untuk kisi bis lu bagi yang dulu aja. Betul nak kira apa je. kumong ang film ni kani ka massive failure ng government di kading pay topi kadi mabsam kadi demand yung ki sang babun ya bun ki kampi kini ki demand ki sap itay bila ka jong open for dialogue ni ka dialogue ang inga suya ta dialogue ang polisi ka kam di kani ka penlong ni ki bri long for secret bagin mi sakmat ni bagan jag ni bro di mentah kani mentah security failure ng kimnen mentah kata kum kali kumne win ba kai ni jam mentah kan ini gila dikatakan